أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد خدای گو ام چه کرنا امانین دنیای و خود ام ان احسن مخلوقات چه کرنا و یونتما دنیای خستی دست انسان دا انسان هر تشتی دنیای دا یونتم دکی ادارات کے مشینی عقل دیوا ایدی معلومه گلی مسلمانا ام دبیجن پنج رکن اسلام هنا و شش شرط ایمان هنا اوانا چما عالما گوتیا و چما پیغمبر گوتیا علیه الصلاة والسلام بنی الاسلام على خمس گوتیا اسلام هاتیا آوا کنن سر پنج عملا حقیقه شرط اسلامنا اوانا دا عمل دا گره اموانا بکن وقتی مرا وانا بکه معلومه هر پنج شرطا ويا شرط اسلامش خود زحفن لبلي انا قينا غيوان افانانا وقتی مرف بکه ظاهری مرف دزانه گو ام مرف اسلاما مسلمانا ويا مؤمنا دا عمل دا ظاهری دا او چنا یک جه کلمه شهادتی کرک بیجه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله معلومه اشهد بون دم گوتی لحنین جغین خودی پیوا و اجوار عبادت بکم جغین خودی پیوا ارتاقی وی شریکی وی هیچ نین و محمد رسول ویا قاصد ویا دفرد قلی مسلمانا چقا پیغمبر هاتی وكا آدم وكا إدريس وكا شيس وحتى بقي پیغمبر ما حضرت موسى حضرت عيسى ایت زمانه واده جي حوالي واجي ولو قوتن أشهد أن لا إله إلا الله آدم رسول الله ويا إدريس رسول الله ويا شيس رسول الله ويا حضرت موسى رسول الله ويا غتا عيسى رسول الله ده اف دين التوحيد يا وحمجي ريا وايكا توحيد معناه يكونا خديا اسلام جي ريا اسلاميا ولا تموتن الا وانتم مسلمون والنمرن إلا قون مسلمان بمرن إن الدين عند الله الإسلام أنجق دين لجم خدي يك دين قو دينيج آدم حتى بيجي بيخنبر دين إسلام إسلام بمعنى تسليم بونا جي أمري قرآن را جي أمري هر بيخنبري را وجه معلومة مولو گوت شهدبون خوده و پیغمبر خوده ده هر وقتی ده عینی بویا یاد دعا لمیجا خودت قرآن ده الا گوتینه اقیم الصلاة و آتو زکاة راب لمیج بکن زکاة خوبی دیمه کلی مسلمانا اول لمیج عبادت کی دائمی اب خودے رہا یوکسا خودے نہ حوجے لمے جامعہ یا دبی ما کاوے انسان دبی ساعت دا خودے بجید بی ما کاوے امری مینی جی یا نائنی جی مجھے معلومہ اول میش دشو روزے دا پینچ حبن هر یکی جی گو مرا خوشک او بکے یا 5 دقیقه یا 10 دقیقه
وآلية تمييز يجي آلية سيبورة جي الدنيا وكيا دنياي رابونو لنشتني معلومة ومرف دبر خود شوية دستي خود شوية ملي خود شوية نجي خود شوية شخو بفانا مرف حركاتاتكي وهرنگا لمش هيج عذري وي أصلا تنيا كار بيش بياكل مشكي نكار بي رونشتي جي نكار بي وي سملي راستي نكار بي ملي چپي نكار بي وي بسري خو جي نكار بي وي بقلبي خوكي ديما قالي مسلمانا هيج عذر الميجي نينا چونكو عبادتكي ومرف دائم خوديرتكي بيايا لميج دوقته هر پیغمبری ده هويا اما اولا بلر لميجي وان نوكا مبونا بلكي نكا جي يك بويا نكا دو بونا اب لميج دوقته هر پیغمبری ده جي آدم وحتى پیغمبر امام محمد عليه الصلاة والسلام هبويا ايدية روجي جي صلاة 2 هجري ده فرض بويا اف روجي صالح جاركيا مهكا بمها هجري ام صالح جاركيش خودير روجي ديگرن چما ام وجود اخوات تمیز دکن پاقش دکن هر موتور کی احتیاجیا بال باقما کی وهایا باقما وجود مرف جي روجيا ايدية قرم مرف روجي دقليش بوغو مرف حالة فقيرة جي دزان بي ابجي دوقتي هر پیغمبری ده هبويا روجيا واولا بلدي سنة وكيامة بي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم جاءت جتي فامي مسر وفرس كليا چاواغو مسر اي بريا وجي فرس كربو ديما قال مسلمانا روجي جي وقت هر پیغمبر ده هبويا اما سي روج بونا اما ده روج بونا اما پنج روج بونا اما ده هذا بيتر بونا ده پیغمبر مد عليه الصلاة والسلام مهكي ايدية زكاة كلمة مسلمانا معنى باقجية او جي معنى باقجية لميج وجودا مرا باقشتكي اما زكاة مال مرا باقشتكي مال مرا سغورتاتكي چاو ام عربي خو سغورتاتكن مال مجيد سغورتاتكي زمان پیغمبر سیدانه چما قریجا مال بججوه که زکات دنگا نقبنا فقیر و دیسه زنگین دیا کوپری کا وقتی مرف وی زکاته بده مرف خودت بیجه مده دانته یکی بدمه خودت بیجه چل داته یکی بدمه خودت بیجه سه دوار داته یکی بدمه خودت بیجه چل پازده یکی بدمه و هرنگا دپرا دجی 8 غرام زیر مداتا ساسر وزیوری تی غرام اکیجه بده demek ki mesela çiliyek yani 2 غرام nif çiliyek sadi 2 nif merev dedi ev zekat jid vakti her peygamberi daha zekat çima çünkü fakir خدای عالم امتحانه کیا و زنگینی جی امتحانه کیا فقیر گره صبری بکشنه لسر حال خو خوستنه نکی زنگین جی گره زکات مال خو بده گونه دی گنهکارا گونه دی وی حقی ویجه استانر رجا قیامت انشاءالله همه وانا یکو یکو دو وقتی وادا همه tam detaylı bir bejin. Anamşa sırtı İslami am haber dedin. Ev zekat jid vakti her peygamberi daha buya. Çima jbo denga naqabena fakiri zengini. Kopriye naqabena zengini fakiri. Ayrıca imtihana necivana go Xudaya alem edbeji azı
مال دمتا لوی مالی جی تبی من قلامش ناکی تی وکا گو مگوتی تی قلامش حلالی دا و زکاتاوی تی بده و تی لی ببی خویی چپچور ناکی یعنی وی اسرافا زیده ناکی مگود وقتی هر پیغمبری دجی زکات هولی عیلیتا حج اف کعبه گو خودی چه کریه لعرده بیت المعمور های البانی جی خدای عالمش ملائکت را چه کریه عن قرشه ویدا ملائکت زیارتیا و بیت المعمور اتکن و حقیقه اف بیت جی خدای عالمه چه کریه demek bekkete jeret bêjin yani got navê wî keviriya waya navê wê Kabe çarkoşa hatiya Xwedaya alemê ew ji me re çêkiriye hem xistiye qibile jî aynı zamanda bavê me Adem jî ziyaretiya wê kiriye her pêxember nîne got ziyaretiya wê nekir her welî nîne got ziyaretiya wê nekiriye demek gelî Müslümana ev ibadetê guam dikin got şertê İslamê na bi bawerî gerek em wana bikin demek hec mana qesda got qesda wê ew kê bike wê kevirî bike weya wê Kaba çarkoşe bike zaman zaman hatiye xerakirin zaman zaman hatiye avakirin îdî maluma Kabe ki usaya got melev çê dora wê re dimeşe ama şiklê qiyamê heye melev cila teva ê dirûtî ji xwe dike di ihramal xwe dike yekî ji noqê bixwarva yekî jî ji noqê bijorva şertê İslamê naxwe gerek em bawer bikin bi emel em bikin wî çaxî em jî zahirî Müslüman demek gelî Müslümana yên navê te dênîna Müslüman ji bo got tu van bike ama eger got melev vana neke wî çaxî melev ji daîra İslamê naye hesêbî îdî nav nedî wê li melev kin got ew nav heka înkar bê kafir yani hinka bike hinka neke munafık were hasilî kelam her yekî wê navekî li melev bikin Eca yek bêje bêwala ez vana nakim waz Müslümanım zahirî qusûrê nemezîne melev Müslümantiya melev yani nayê tespît kirin nayê iqrar kirin ji bo wê yekê gelî Müslümana giram va pênc şertê xwe İslamê werîne ceh İnşaallahu Teala ev hecî me got her pêxemberî ziyaretiya wî kiriye her welî ziyaretiya wî kiriye gerek em jî wextê rê vekirî bê wextê malê melev hebe em jî weke pêxembera herna wê heca xwe bikin İnşaallahu Teala ew jî ser maldara weke zikatê ser maldara farza bi cejvana gelî Müslümana ibadet hena bi bedenê ibadet heye bi mal ibadetin ji wana jî hem bi malin hem de bi canê merevê mesela weke li mêjê weke rojiyê vana merev bedena xwe dike kelîma şehadetê jî merev zimanê xwe dibêje iqrar dike û heqîqa zikatê jî merev ya malê xwe dide bi mal dike ibadetê bi mala ama heqîqa heca hem bi mala hem melev bi cesedê xwe jî diçe bi cejwê yekê gerek e melev vana yek bêyekî jî çê nabe ku janê bike tê xêrawê qeza mişke ama got melev hemika bike melev Müslümanekî tam e ama melev yekê bike yekê neke Müslümantiya melev nîv ve nîviye yahut ji pênc behra behrekî ye got yekê ji ba bike
بجا خدای عالمی انشاءالله ما مسلمان حساب بکی خدای تعالی ما دریا مسلمان دبی مج مسلمان بنویسینی انشاءالله تعالی و خدای عالمی المتبع ور الرحمه وان شرط اسلام اصلا مرف برنده حتى وار گوجه مرف هبه حتى قوتا مرف هبه مرف هیچ ترکوان نکی انشاءالله مرف بی مسلمان کی باش ما بشوپینن انشاءالله امج هفدورا قلب تشتي خوش بيجين ان شاء الله تعالى قو فايدة ديني متفدة ذهبي وخداي عالمي اجماع وتفدة راضي بي ايقو اصناف خدي بركتي تخي مالي ويدا رزقك حلال بدي دا ايقو تشفشي بي خداي عالمي زراعتا ويدا بركت لي بكي ايقو عالم خداي علمي ويدا زيدا بكي و ایگو چه بداهی خدای عالمی وی درجه وی ده جره زیده بکی ده جره زیده بکی انشاءالله قات بکی خدای برکتی بخی عمره و انشاءالله تعالی ایمانا متفد ساغلم بکی و خدای عالمی مدریا قرآن دبی دریا پیغمبر دمبی علیه الصلاة والسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة.